matokeo yale ambayo unatamani kuyapata. Na ndio maana tumekuwa na matamanio mengi sana ili tuweze kuyafikia. Tumekuwa na mapambano na struggle nyingi, tunapambana hivi na hivi, lakini kushindwa kwenye eneo la kanuni. Hebu sema kanuni. Sema tena kwa nguvu, kanuni. Kushindwa kwenye eneo la kanuni ndiko kunakosababisha kufeli kwenye mambo mbalimbali. Sasa mimi nitakufundisha kanuni kadhaa ambazo ni muhimu sana uwe nazo na unapaswa kuzifahamu na unapaswa kuziishi. Kanuni ya kwanza ni kanuni ya kiroho. Hebu sema kanuni ya kiroho. Hii kanuni ndiyo inayotutaka kwamba lazima utafute nguvu za kiroho, lazima uwe na maombi, lazima uhudhurie ibada, lazima ufanye mambo yote yanayokupa nguvu za kiroho. Kwa nini? Kwa sababu mambo yote yanayotendeka ulimwenguni chanzo chake kikuu ni katika ulimwengu wa roho. Na kwa sababu Biblia inatuambia vita vyetu sisi si vya damu na nyama, bali ni vya falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho. Tafsiri yake tunapaswa sana kutafuta kuwa na nguvu za kiroho ili tuweze kupangua mambo yote yanayojadiliwa ulimwengu wa roho kinyume na sisi. Na ndio maana unapaswa kuwa na nguvu za kiroho, kwa sababu kuna mambo ambayo yanatokea baada ya miaka 5, kumbe yalijadiliwa miaka 10 iliyopita yakupate, lakini kwa kufeli kuwa na nguvu za kiroho yanatokea ghafla. Unapaswa kutafuta nguvu za kiroho, kwa sababu hizo zitakusaidia kupangua ajenda zote kinyume na wewe zinazokuwa zinapangwa tofauti na wewe ili kukuzuru. Sasa ni wazi, na ndio maana tunasisitiza sana, lazima mtu utenge muda wa maombi, lazima mtu utenge muda wa kutafakari neno, lazima mtu utenge muda wa kumwabudu Mungu. Yaani vyote hivyo vinatusababishia tuwe na nguvu za kiroho ili tuweze kupangua mambo yote yanayotendeka ulimwengu wa roho kinyume na sisi. Ukifeli kuwa na hiyo hali au kuijua kanuni ya kiroho, na ndio maana Biblia inasema mjue sana Mungu ili uwe na amani. Maana jua sana chanzo cha nguvu zako zinapotokea ili uweze kupangua kila ajenda tofauti na wewe ambayo inapangwa. Kuna ajali zinatokea, watu tunashtuka, lakini ni wazi kwamba kuna uwezekano vikao vilikaliwa miaka 5 ijayo, mtu fulani wakamtamkia ajali mpate. Kwa inampata ajali tunashtuka, lakini ukweli ni kwamba kuna uwezekano iliratibiwa mapema miaka mingi iliyopita. Mwingine anakimbia kichaa kwa sababu ya kutokupambana ulimwengu wa roho. Mambo hayo yalimkwa muda mrefu sana yampate, alafu yanakuja kutokea baadaye, mwisho siku tunashtuka. Sasa ni wazi kanuni hii ya kiroho ina umuhimu na ina nguvu, na ninaamini Baba anatufundisha mara nyingi.